Hello, my beautiful church family. Dobro nam došli. Welcome to our 2021 St. Salva's Day program. Our kids are ready to entertain you, as is tradition and has been for so many years. And while we cannot be together physically, we pray every divine liturgy we know. In Christ we are together. We are one. One in heart, one in mind, one in spirit. And our kids are going to keep that spirit of Sveti Salva alive today. And as is tradition, let's all start together. Please, sing with me. Uskliknimo s ljubavju, svetitelju Savi, Srpske crkve I škole, svetiteljskoj glavi. Tamo veci, tamo slava, džedna srpski paštir Sava, pojte mu Srbi, pesmu I utrojte. Pojte mu Srbi, pesmu I utrojte. Please sit back and enjoy St. Nicholas Serbian Orthodox Church, Church School, St. Salva's Day program. I'm Mariana Raknij. Kandilo Puckara Baca Svetlo Bledu na ikonu našeg svetitelja Save, a svetlost preliva starču košu sedu I krug sjani srta oko sede glave. Na bledu mulicu hrišćance vrlina obražuje sliku svetitelja prava, a duša obumi božanska milina, kada pogled baci sa ikone Save. U livoj mu ruči žežel mirosija, a desnikom smerunou decu blagosilja, bledo svetlo lice sve duše opija, bledo lice puno svetiteljskog milija, kandilo Puckara baca svetlost bledu na ikonu našeg svetitelja Save, a svetlost preliva starču košu sedu I krug sjani srta oko sede glave. Just look at me the whole time. Ja sam Marko Raknić. Evo je molim se Svetom Savi. Kao nektar u Srbiji.
I Odessa slavi slava. I Svetite Milani i Dečići je Sveti Sava. Negerice danas mole. Pomozi nam, Oče Sveti, da se njuti praktičke vola, da neste razlog leti. A nekdo ti i danas. Si ljubav krpi slogo. I molim se, Oče, danas, blagom Hristu našem Bogu. Say, I'm Macrina Rocknich. I'm Macrina Rocknich. I love music. I love mom. Say, I love daddy. I love my brother and sister. I love my sister. And I love God. I love God. And I love Saint Saba. I love Saint Saba. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.